zaung ta kana mi pi te ho ngai lu na zala ka YouTube channel visit hin bola chule ka video hin vi ho jong se ka ngai lu na chebe ka hin bole enam sungule society sungu he ka ve na hi le masanglaya aadhar card ani ki sima a hi wanga to hi mun chuma chen pha na address hial room hi mi tam ta ding ka ging cha in he ji a chu hi tabang chun hi kha hi le video hi nanga ding mong hi in phate ke chai ni ve in aadhar card address chu iti ki hial ding ham ti hi step by step ma phate ke cha a ka hin hil ding hi in hi chun video hi phate ke cha cut lo hi la skip bol lo hi la phate ke cha na ve lawalan he tim lo ding hi in hi chun phate ke cha be ding in tim na ka hin nei ye hi video chi pat ma sang ven hi channel hi na bet ma sat pen hi a subscribe na bol nai lawa hi le subscribe dom nin bol pin lang like comment share dom nin bol pin na he thim na ding in hi ka video hi ama sa in vel ni a hi lo le vel thum be hi phate ke chan ve chai ma sa in lang a thil chi dan in he thim ta le cha chen fill up bol panin a chu ti lawa video na mu a fill up na pat pya hi le na bol ro zo lo ding hi thil chi dan in he thim thai lo ding hi ye chen avel velin paten vel lang na he thim ke pha le chawa chen bol la chun na bol lo ding hi pi jong le front screen lang ani ve taw hi tin Play Store chi in lang other tin type bol la chun hi tin hong da in tin aban hi chi hi government officially link hi description na kan koi ding chiwa ko na chun ani ki download the hi aban le chi hi inter bol hi tin inter bol la chun permission allow boarding tam ta hong min tin so si allow boarding lang aban le discovery key future hin click bol ken in lang aban next aban enter other number hi click in lang ichiwa he I am ready with my other ti hi join click bol in lang chai na other digit som la ni other number so ichiwa na lut ding hi lut la chi tai hong ding hin term and condition ichiwa I agree khu click bolina aban le chawa he process alut kinin asu ti le ta hen sim option chung ro ding hi tai na phone a chu ipisim sim ne ham ti chu chawai hung ro ding hi in he chawa ka sai nom khat chu hi chi application hi ta design a board an hi chi other card to na phone number chu link hi ong le aling lo pa number ayong chu hi chi app si na lut theya na ja thei hi ya che pi hi jong le hi chi number la chun number khat pen na chun inter ani bol phot hitin ani lut phot hitin aban ni char phot hitin aban heta hi verification and boarding hi in na phone number chu na pin number to generate and boarding hi in chwa he continue chian bol chai le continue to face authentication chi click boarding hi in chi click ga bol la chon hi chai chi pop up hung do ding hi in hi chi pop up wa hi chi number hi other ka to killing poi elo le other ka to killing ti hi hen sai ding hi in chi wa hi other ka to killing hi le continue with this number ti hi na boarding other ka to nanu ma hi le anoi pang hona bol thei hi awan de chawa hi face authentication hong hitain hi chi sarkar sunga hu namai phata an do sa ding namai chu awa angain namit phata ha ngain awan le namit hina phet dot ngai he hi chawa sarkar red pen hu hung green ding hi in a green phat le namit phala chen khat ve hung green ding hi ve ni na bol ngai ding hi in hi chawa chen khat ve tin ve bol ke la chen aban process chi tan tin te aban process chi ta in aban chi tai hongum ding aban le he chawa he process chawa he pin number digit group na hai mil the lo ding hi chi apps na lut si le na lut jing ding number digit na lut na ngai ve ni lut ngai hin chen ve khat lut tin aban ve khat na lut ke do hitin aban le next hi chawa he barcode dum ko na other card barcode hi ta hi chi barcode ko muntinaw na za the hi in wala ham khana min proof a hin thum ting jong le other card pi sa ngai che barcode pi le chen hi che barcode na khona detail ma zo si so ke hi in hi che barcode hi to la ya mi alang pi a min aman so ke hi ta en ya so hi chong he poya poi mo khat hi in hi chi a barcode nunga ko na other card zo si abona detail hi in ja chi che other card hi hi chi barcode ko ga hin do le chen ga kai su le chen ga kai su tin ai ta he na other card detail zo si tai hung do ding he ta
sia chu hi chi anoya he ka kai to le hen aban my other update chi ho update na ding chu hita in my other update na khon click ka bolo hitin aban chi tai hongom ding hi in hi chawa hi mobile number jong na ki update thei hi chu si cho option ho si hi ding hi in mobile number na ki update thei aban le address update jang na ki bo thei hi chawa hi address adi lawa hong le na ki hel thei aban jong le anoya he name update email update isa kai so ke hi in to ahin la to he address update body hi zewin chuan ni ru hitin hilaya hi id proof document khat pen hungai ding hi in pi yang la che click ka bolutin itai hongom ding hi in 75 rupees fee na pi nga hi abana process is 30 days ni hi in hi wanga na wanga pa na hi le ni khat ni elo le tu di sungma ma ajong hung hi thei ding hi ni chen pi hi yang le chiwa hin continue ga bolo hitin continue bola chen hi chiwa he other card to killing phone number a cho chiwa he otp verification ding hi in hi cho click and lul dang aban le hi chiwa chen hitin hongomin tin document epp nana yam ti cho selection na bola de hongom ding hi in chiwa chen click bola chen chiwa he document na nei pen ep hi jong le hilai la asimin lang na nei pen chu ep hi jong le hizat la he khat pen na za thei hi voter id yong na za thei a hi lawa le ep hi jong le hi chiwa ho zo si hi license sen lang ep hi jong le khat pen na za thei hi current bill elo le job card book elo le address phathi chela permanent address na obna chi chu na za khat pen na za thei hi hi na za thei ding pen chu click bolin le select bolin lang voter id hi select ni bolu hitin le chen hi ta he aban he ta ngom ding hi in document upload na bol na ding te ni option chu hi ta in hi chiwa hi direct nga document scan document na bol no mai hole chung pa hi direct click na scan the anoi pa hi na phone na gallery ko na lim na kap do sa na upload no mai hole chiwa hi la the aban le hi chi direct scan na hi koi tabang proof ha cho amalang chum anung lang chum ti the hi in ji a chu abui hoi je men a hin la document na thakhat na pe khat na au ma hi le ania ji chu scan na bol khom the direct ga lim la la ngai lo hela cha ko na scan na bol the hi in ji scan bol ga click la chun hi tai hongum do ding hi in ji lo to ba chawa lim na kap sa ho chu chawa gallery ko na hi na ke select do the hi in na upload zo phat le anuya fill detail hi click bolin lang aban chalin hi tai hongum ding hi in currently address amasa address nani koi masat pen cho achunga currently address chia ho detail hong do so ke ding hi in chi ko velechen alui pen chena mu ding hi in anuya hi to atha na fill up ding pen ho si cho fill up di dan cho chi form abo na hu so ke amasa pen na house number abana hi na umna area society anom ham sector anom ham na umna building area la chuna ji ding hi abana landmark hi au ma hi le phata na fill up angai jin aje cho na in koma ga he thedinga building ham playground ham church ham epm om pen hi chu na ji ding hi choi chilen ma nga ko na chu min hin do na hin ho do thai dinga abana hi pin code ong he nom na area pin code chu hi chen ga alu nin lang type ga bol la chun nearby a post office anai pen choi o si chu detail hong do ding hi in hi chiwa nearby pen anai pen na dinga anai pen chu select bol la chun hi ti hongum da intin hijiwa district state village kidiwa he phati ke cha ni fill up anga ye fill up sa honga le pha fill up sa hong lawa le chi phati ke cha detail li ta atha an helding pa a chu hota na ji ngai a na ji chai pha le process detail la hin noi langa hin click bowling dang preview detail lu la chen hi tai hongom ding hi in hijiwa na fill up na bor si chu english pa wa achunga khat umin tin chule anoya hindi pa wa khat hong ki hin tin he che hindi pa chula atam zon hi lo hi in hi chun ama hin akho na khan hindi pawa hi english pawa ki ji pen generate aboard chu adi ham adi ilham ki hello hi in e hona khet lo ji chun la asu tu jiangom po in a hin achung pa a ho yam ti khana na fill up atha na fill up pen chu adi lo khat om kha hi le anuya edit pe na hen chi click bol la chun cha he asiam phat na thai ding hi in cha ko na he na ki siam phat thai hi e adi ta hi le anuya I have agree pen hi click bolin lang aban chalin lang hile chon chiwa hi face authentication hum kit ding hi in chiwa hi namai awa angai
phatike cha spec na be loading aban le nami jang phatike cha na ha ngai ding hi in hichiwa chen I have agree hi bolin lang aban le process hi bolin lang hichiwa in face authentication circle umakon namai hoiten koi kit nin lang nami phet sa in lang hichiwa chon hi chen la chai pha ni tin hong omin tin aban he jo ting le abana hi payment pha hong hiding a hi ta in hichiwa hi payment na bol angai na he 75 rupees payment na bol ngai na he chiwa he lut le chon hitin GPay ham pay ATM ham UPI ham hichiwa pay na bol thai na pen na chiwa hi 75 rupees pay na bol ngai na he so in pre process to na bol chai pha le payment cho hitin success hong hita entin payment na bol chai pha le hichiwa he Aadhaar card address update cho success a hita in hichiwa anui langa my acknowledgement hi click bol le chen na slip to generate keyboard hita in hichai generate keyboard chai sa hong do sa hita in hichiwa hin detail ho jo si za ka yo si hong ki muding hita in hilaya chunga hin isere number jong mention a hin bota in ipi hile tu ni a update na bol ho jo si hi yam ti khana na vet no ma hi le hichi app sa he nong lu na patike cha a ama update detail status ya ka yo si chu na check jing the hi hichiwa hin anoi langa hin chung lu na vele chun hichiwa noi langa hi na update ho jo si chu my present update hichiwa update ka bol ho jo si hi aban cha hongki muso ke hi in hichiwa ko na hi process chen chi tam pi ten ti tam ti chu ya kai cho sia ko na hin he ting hi tule hichiwa hi ken upgrade board hi chen verify board hi chen chu ka bol hi ta in to he government na ko na verified boarding te ni hi aman itia hin boarding ham ka pu on tu ni elo le jing thai la ka jang lu the hi